Quieren que obedezcas, que seas una oveja como ellos, obediente, sumiso, una pieza en la maquinaria. Que te sientes cuando te lo digan, que te levantes cuando te lo digan, que renuncies a tu humanidad, a tu autonomía, a cambio de un cheque, una medallita, una televisión más grande. La única forma de ser humano, la única forma de ser libre, es rebelarte.
gabeko gaitzek utzi nauten ehortzen. Aspaldito zen azken arraina erreka hontan, itxasora heldu nahian nozen asmatu ezinean. Oroitzeko gai ere ez naiz, zenbat urte diren hemen, euririk gabeko gaitzek utzi nauten ehortzen.
soinua, sentitu doinua, mikrofono ontatik datorren oinua, gitarren hautsa basuaren gara, bateria kolpatuz sentituz taupada.
duzue bizi modua Sekula zatan ez da galdegi